Uwayezu Jean Fidèle akaba perezida wa Rayon Sports yavuze ko Niyonzima Olivier Sefu uheruka gutandukana na APR Football Club ari umwe mu bakinnyi batekerezaho kuba bagura. Tariki ya 4 Kanama nibwo APR FC yatangaje ko yatandukanye n'uyu mukinnyi wari uyimazemo imyaka 2 agatwarana nayo ibikombe inshuro 2 zikurikirana iyi kipe idatsinzwe. Nyuma yo gutandukana na APR byavuzwe ko azerekeza muri Rayon Sports yahozemo ndetse n'ibiganiro bigeze kure. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru kwa gatandatu, perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidèle retired yavuze ko Sefu ari umwe mu bakinnyi beza babafasha. Ati Sefu n'umukinnyi watandukanye n'ikipe ye hashize iminsi mikeya, natwe ashobora kudufasha tumuguze. Uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati, amakuru avuga ko yamaze kumvikana na Rayon Sports kuyikinira imyaka 2 kuri miliyoni 20. Hari n'andi makuru avuga ko yamaze gusinya, hasigaye kubona urupapuro rumurekura. Release leta akaba yarikerekeza muri ikipe yambara ubururu n'umweru ya Rayon Sports. Gusa ariko abenshi baracyategereje kureba ko ibi ngibi bishyirwaho umukono ku masezerano. Bari mu bisinde bakankorera. Ferwafa ntishobora kugwa mu mutego w'ikibazo cya Blaise Nishimwe na Rayon Sports. Kugeza ubu ikibazo cya Nishimwe Blaise wifuza gutandukana na Rayon Sports kiri mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, aho byitezwe ko igomba kumvikanisha impande zombi. Mu gihe umukinnyi yatandukana n'ikipe, byose bishobora kujya ku mutwe w'iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ko yaba ariyo itanze uyu mukinnyi. Nishimwe Blaise arasaba gusesa amasezerano na Rayon Sports nyuma y'uko itubahirije imwe mu ngingo zari zigize aya masezerano ye. Muri Nzeri 2020 nibwo Rayon Sports yasinyishije Nishimwe Blaise. Uyu muhungu wa Mateso Jean Dodier akaba n'umutoza wa Mukura Victory Sport imusinyisha imyaka 3 bumvikana miliyoni 4, aho bahise bamwishyura miliyoni 1 hasigara miliyoni 2 andi bumvikana ko azayabona mu mezi 3 ari imbere. Byari kuba mu Kuboza 2020. Aya mafaranga ntabwo yigeze yishyurwa kugeza Kamena 2021 ubwo bamwishyuraga miliyoni n'ibihumbi 100 hagasigara miliyoni n'ibihumbi 800. Tariki ya 15 Nyakanga 2021 Nishimwe Blaise yanditse asaba iyi kipe ko bakwicara bakavugurura amasezerano bagiranye bitewe nuko hari igice kitubahirijwe muri iyo ngingo ya 6 yayo, aho yavugaga ko agomba kuba yabonye amafaranga yaguzwe bitarenze mu mezi 3 bikaba bitarakozwe. Rayon Sports tariki ya 29 Nyakanga yandikiye uyu musore imubwira ko ibaruwa ye yayibonye kandi ko impamvu atabonye ibyo yaragenewe kubera icyorezo cya coronavirus, ariko ko bazirikana uburenganzira bwe ndetse ko icyorezo n'igicisha makeya azahita ahabwa ibyo yemerewe. Tariki ya 2 Kanama 2021 mu makuru ya Chidoti Innocent yamenye no kwikipe yari yarayimuhaye amafaranga ye imwishyura yose ndetse ihita inayashyira kuri konti, aho byanavuga ko Blaise yayakuyeho. Tariki ya 4 Kanama 2021 nibwo Blaise yari amaze kwishyurwa, maze Nishimwe yandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa igisaba gukemura ikibazo cye na Rayon Sports kuko atifuza gukomezanya n'iyi kipe kuko itubahirije amasezerano bagiranye, kuko muri miliyoni 4 yaguzwe yakiriye miliyoni 2,500, imwe n'igice yari isigaye, bityo akaba ashaka gusesa amasezerano nayo. Nubwo iki kibazo kitakemutse, akomeje ibiganiro n'andi makipe. Amakuru avuga ko Nishimwe Blaise ibiganiro bikomeje hagati n'ikipe ya APR Football Club ngo abe yayerekezamo. Ni mu gihe binavugwa ko ku munsi w'ejo hashize tariki ya 8 Kanama 2021 yaba yarabonanye n'ubuyobozi bwa APR Football Club. Rayon Sports yo ivuga ko uyu mukinnyi wayo wanamaze kwishyurwa ideni rye, ngo n'ikipe yagerageje kubegera ngo abe yagura uyu mukinnyi nayo yananiwe kumvikana nayo. Ati ikipe yamwifuje, ayo baduhaye ntabwo twayashimye, tutayashimye tuhitamo kugumana umukinnyi wacu, ayo twabatse ntibayabonye, ariko ikipe ize yari yose izaza ishaka gutanga amafaranga tuzayimuha. Nishimwe Blaise ni uwacu. Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidèle aganira n'abanyamakuru byavugaga ko APR yatanze miliyoni 15, ariko Rayon Sports isaba miliyoni 50. Rayon Sports na Blaise baba babizi ko uyu mukinnyi atazakomezanya n'iyi kipe. Komite ya Rayon Sports irabizi ko gutakaza Blaise noneho akajya muri mukeba byaba bigaragara ko aribo bamurekuye ari igihombo, ndetse bikaba nikosa batababarirwa n'abafana, cyane ko bakusanyije amafaranga kugira ngo uyu mukinnyi yishyurwe, aho banamaze kuyatanga. Babwiye komite ko naramuka agiye nabo bazegura, bizezwa ko azahaguma iyi kipe, kandi ivugwa ko nyuma yo kwanga miliyoni 15 za APR ubikaba ibona ko ishobora gutakaza uyu mukinnyi akagendera ubuntu. Yaba yarasubukuye ibiganiro nayo kugira ngo azagende hari icyo asigiye ikipe, ariko nanone bigakorwa mu buryo bitagaragara ko arekuwe na Rayon Sports kwandikira Ferwafa ayisaba ko yamukemurira ibibazo na Rayon Sports bagasesa amasezerano, kuko hari ibitarabahirijwe mu masezerano yabo. Basanze aribwo buryo bwiza bwo gusohoka muri iyi kipe
mu gihe Ferwafa yaba yanzuye ko ikipe yakoze amakosa bityo ko agomba gutandukana na Rayon Sport. Rayon Sport yabibonye urwitwazo rwo kuba bamurekura akerekeza mu ikipe y'ingabo z'igihugu, gusa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ari ryo ryamurekuye, ariko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport nayo ikomeje kugenda ikabona ko ishobora kuzakomera igihe aramuka imurekuye, kuko abafana bo bamaze kutwishyura amafaranga bavuga ko icyo bategereje ari ukubona iyi kipe Blazer irimo, kandi yaramuka agiye n'ubuyobozi bukegura. Ariko perezida wa Rayon Sport yatangaje ko we nta gitutu afite cyo kwegura muri Rayon Sport. Umutoza Nshimiyimana Eric yavuze ko abakinnyi batandatu batarasanga abandi mu mwiherero. Umutoza w'ikipe ya AS Kigali Eric Nshimiyimana yavuze ko abakinnyi be batandatu batarasanga abandi mu mwiherero, bose azi aho bari, ariko iki cyumweru kirangira nabo baje. Ku cyumweru gishize nibwo AS Kigali yatangiye imyitozo yitegura imikino nyafurika ya CAF Confederation Cup izahagarara mu Rwanda. Ikipe yatangiye imyitozo idafite abakinnyi batandatu bayo barimo Haruna Niyonzima, Fabregas Fundi Basoka, Kwizera Pierrot, Manshara, Shaban Hussein Chabalala, Robert Saba, Kakure Mugeni Fabrice na Rukundo Dennis. Eric Nshimiyimana agaruka kuri aba bakinnyi yavuze ko n'ikipe bazi imikino igiye kwitabira, kandi ko nabo bazi ko iki cyumweru bose bagomba kuba bahageze. Ati hari Saba uri hanze utaraza, abandi twari kumwe bagiye mu kiruhuko nka Chabalala na Pierrot bazaza muri iki cyumweru. Twatangiye na Haruna nawe azaza muri iyi weekend nibwo azagera mu Rwanda. Yewe ejo hashize Rukundo Dennis nawe ashobora kuza kuwa mbere. Abandi bose baraje uretse batandatu, ariko nabo tuzi aho bari. Agaruka ku rwego yasanzeho abakinnyi be, Eric Nshimiyimana avuga ko nyuma y'igihe bari mu biruhuko yasanze batariyongereye ibiro cyane, ndetse yizeye ko mu minsi ya vuba bazaba bameze neza cyane. Tariki ya 15/2021 nibwo hazaba tombora y'uburyo amakipe azahura mu mikino nyafurika izaba, ni nabwo hazamenyekana ikipe ya AS Kigali ikipe bazahura. Gusa ariko iyi kipe yatangiye imyitozo yitezweho yuko igomba kuzakora ibikomeye ikongera ikarenga icyiciro cy'amajonjora. Barcelone yatangiye inyagira Juventus mu mukino wayo wa mbere idafite kabuhariwe Lionel Messi. Kuri uyu mugoroba nibwo Barcelone yakinaga umukino wayo wa mbere nyuma yo gutandukana na Messi. Umukino batsinzemo Juventus ibitego 3-0 wari umukino wa mbere Barcelone yagiye mu kibuga ibizi ko umukinnyi wambaraga nimero 10 atagihari kuko bari bamaze gutandukana, ndetse ku gicamunsi yari yasezeye mu ruhame. Uyu mukino wabereye kuri Stade Johan Cruyff yakira 6,000 by'abafana ba Barcelona. Niyo yayoboye umukino ubwo ku minota 30 umwana ukiri mutoya Youssouf Demir yahaye umupira Memphis Depay, nawe wahise atereka umupira mu rushundura. Sizecini ntiyamenya aho umupira unyuze. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego 1-0, gusa bakiva kuruhuka ku minota 57 Barcelona yabonye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Braithwaite. Umupira watewe neza na Rigpig mu minota y'inyongera atsinda igitego cya gatatu. Umukino unarangira uko wari umukino w'amakipe yombi yakoreshaga yitegura imikino ya shampiyona izatangira mu cyumweru gitaha. Abafana ba Barcelona bigeze ku munota wa 10 bazamuye imyenda yanditseho nimero 10, bavuga ko batazongera kubona umusore wabo Ronaldo, batazongera kubona kabuhariwe Messi. Aho kandi bakomeje kugenda bavuga ko ibyo ari byo byose nabo batazamwibagirwa. Kapiteni nyuma y'uko Messi agiye yahise asimbuzwa nyuma y'isezera rya Lionel Messi wari umaze iminsi ari kapiteni wa FC Barcelona. Ubu Sergio Busquets niwe wagizwe kapiteni wayo. Messi yarasezeye kuri Barcelona, bari bamaranye imyaka 21, ndetse nyuma yaje kuba kapiteni wayo. Ariko nyuma yaho urugendo rwe rwageraga ku musozo, inshingano ze zose yari afite zagombaga guhabwa abandi, barimo no gushaka uyobora iyi kipe mu kibuga mu bihe biri imbere. Sergio Busquets imyaka 33 nawe ufite amaraso ya Barcelona kuko yigezemo muri 2007 akinira Barcelona y'abato. Nyuma muri 2008 nibwo yazamutse mu ikipe nkuru, ndetse akaba yaramaze igihe kinini akinana na Messi mu kibuga hagati. Akimara guhabwa iki gitambaro yagiye ku rukuta rwa Instagram avuga ko atari yumvisha ukuntu Messi wamuyoboraga yagiye. Yagize ati na n'ubu sindiyumvisha uko Messi yagiye, gusa na n'ubu ndamushimira kuko buri kimwe yakoreye iyi kipe, ndetse natwe nasangiye nawe ibihe bitandukanye, ndetse nishimira imyaka isaga 13 turi kumwe. Gusa nzamukumbura. Umukino wa mbere Sergio Busquets yayoboye ikipe ari kapiteni mukuru ni umukino batsinzemo Juventus ibitego 3 bakegukana igikombe cya Joan Gampo. Umukino wabaye kuri iki cyumweru. Gusa ariko we icyizere kiracyahari ko ikipe ya Barcelona izitwara neza. Chelsea yamaze kubona rutahizamu w'icyamamare uziba icyuho cyaba yari afite muri ba rutahizamu. Ikipe ya Chelsea
FC yatwaye UEFA Champions League uyu mwaka ushize ariko idafite rutahizamu ukomeye, yamaze kumvikana na Inter Milan ku mubiri Romelu Lukaku Bolingoli yaguze miliyoni 89 z'amapaundi. Rutahizamu Romelu Lukaku yemeye kugaruka ku kibuga Stamford Bridge nyuma yo kugikiniraho akiri muto, ariko ntibimuhire kubera ibihangange ikipe yari ifite. Ibinyamakuru biravuga ko Chelsea yemeye kwishyura miliyoni 98 z'amapaundi Inter, ndetse n'iyi kipe yahise ishaka umusimbura wa Romelu Lukaku uzaba umunya-Colombia Duvan Zapata wakiniraga Atalanta. Kuri iki cyumweru biravuga ko Romelu Lukaku arakorerwa ikizamini cy'ubuzima mu mubiri, hanyuma ahite yurira indege imuzana mu Bwongereza. Amakuru avuga ko aya makipe yabashije kumvikana kuri wa gatandatu nyuma y'iminsi ari mu biganiro byimbitse. Inter Milan yemeye kugurisha uyu kizigenza wayo kubera ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi ifite. Chelsea iguze rutahizamu imyaka 28 nyuma yaho inaniwe kubona Erling Haaland wa Dortmund. Umutoza Tuchel yifuzaga rutahizamu ufatika nyuma yaho umwaka ushize yagowe cyane n'ibitego, cyane ko Giroud na Tammy Abraham atabizeraga kumubonera ibitego igihe icyo ari cyo cyose.